Ngiye kubasuhuza mwese abakunda gutega amatwi radio televiziyo Imena. Ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda tugiye kubagezaho muri kino gitondo cya tariki 6 Werurwe 2024. Ni amakuru agiye kugaruka rero ku kibazo cya African Union kuri ubu igiye guhangana n'u Rwanda, kubera ko ku munsi w'ejo Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yari yandikiye akanama ka Afrika yunze ubumwe ku mutekano, akabwira ko kadakwiriye gushyigikira na rimwe SADC ni Afrika y'Epfo, Tanzania, Uburundi ndetse na Malawi. Avuga ko aba bafatanya na FDLR, bagafatanya na Wazalendo, bagafatanya na Perezida Kisekedi, bagafatanya n'iyindi mitwe yitwaje intwaro irwanya M23. Aha rero ni ikibazo gikomeye, kuko aka kanama byaje kurangira kemereye ubufasha bukomeye ingabo za SADC rero ngo zikorana na FDLR muri Congo, zahawe umugisha na AU, African Union. Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye rero yirengagije ibyo u Rwanda rusaba, yaje gutanga icyizere, yaje gutanga go ahead iha ya Afrika yunze ubumwe, yaje kubiha rero ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC ziri mu burasirazuba bwa Congo, nyuma y'amasaha u Rwanda rutanze umuburo ko zikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yifashishije ikoranabuhanga rihuza amashusho, yayobowe n'umuyobozi mukuru w'aka kanama, Ambasaderi Emilia Nkusa ukomoka muri Namibia. Yitabiriwe n'abandi bari barimo Dr. Sali Joba uyobora ishami rishinzwe gukemura amakimbirane muri AU, Simon Baza uri mu bagize aka kanama, na Minisitiri w'Abanyamahanga wa Congo Christophe Rutundura. Abakurikiranira politiki hafi bavuga ko ibi rwose ari ikibazo kinakomeye. Niba u Rwanda rwiteguye guhangana na AU imbona nkubone, niba ruza gufata izindi nzira za diplomasi, mu yandi magambo ntawamenya. Hari n'abavuga ko Congo ari igitego cy'umutwe yabitsinze M23 ndetse n'u Rwanda, nk'uko n'ubundi bahora bavuga bati u Rwanda rutera inkunga M23, ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma uko bivuzwe. Hagati aho rero harabibaza bati iyi ntambara igiye kurangira ite rero? Niba ONU, akanama k'umutekano ka ONU, umuryango w'Abibumbye, New York, AU, African Union, Afrika yunze ubumwe, nayo byaba bishyikiye Congo mu buryo bwo kurandura M23, u Rwanda akaba ari urwo ruri kontre, bizagenda bite? Ni amakuru ya RT Imena rero tugenda tubabwira uko ibintu bihagaze kandi bimeze. Hagati aho mu Rwanda haravugwa andi makuru. Hari RIB yamaze guta muri yombi abasirikari, abapolisi bakuru mu mbabarire, n'abandi ngo batangaga impapuro zo gutwara ikinyabiziga permis mu buryo butemewe n'amategeko, ariko aba baravuga ko barengana kuko ngo bafashwe batazi n'icyo bazira. Ni amakuru yari kuvuga muri Kigali. Permis rero mu Rwanda, birazwi ko u Rwanda ari urw'imbere mu kurwanya ruswa ku baturage. Ruswa rero mu Rwanda ikaba iri ku rwego nk'urwo wasangamo za Senegal, nk'aho wasanga Burundi cyangwa ngo Uganda, kuko ruswa y'u Rwanda byo irwanwa ku buryo bufatika. Ibyegeranyo bya Transparency International bivuga ko u Rwanda ruri mu myanya y'imbere mu kurwanya ruswa, nubwo hari abavuga bati ruswa yacitse ni y'abantu batoya, naho mu rwego mu nzego nkuru ruswa iracyahari kandi nta muntu uyivuga. Hagati aho kandi mu Rwanda haravugwa ifungwa ry'umuyobozi w'ikinyamakuru BTN Ahmed. Uyu Ahmed rero ni uyoboye BTN, akaba ari televiziyo imwe izwi. Ahmed rero akaba afungiwe sheki itazigamiwe. Ibi ni bitangazwa na RIB. Twibutse ko umuntu utaracibwa urubanza aba akiri umwere 100% mu gihe atarakatirwa n'inkiko. Ahmed rero aracyari umwere mu gihe nta rukiko ruramukatira ngo rumwemeze ibi byaha muri rusange. Perezida Kagame yongeye kuganira rero n'ikinyamakuru Le Figaro cy'Abafaransa, avuga ku buzima bwa politiki n'ubw'igihugu muri rusange, ubwo yabazwaga rero kuri inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ahegeze. Ati yego rwose twateye imbere, birumvikana ntabwo ubwicanyi nka buriya ibyabwo byarangira gutyo gusa, ariko ushyize ku ijanisha ndibwira ko kugeza ubu akazi kakozwe ku kigero cya 80%, naho
kw'ijana gasigaye ni inzira y'ubwiyunge ikomeza. Amateka rero twanyuzemo yaducimba ibice, ariko ntabwo ari wo murage wacu. Mu myaka ya za 2000 nibwo twatangiye politiki uyu Perezida Kagame yo kwishyira hamwe, umunyarwanda wese akaba kwisonga mu iterambere ry'igihugu. Buri wese agomba kubazwa ibyo akora kugeza no ku nzego nkuru z'igihugu. Buri wese arabibazwa rero iyo intego yihaye atazigezeho. Nubwo avuga gutya, ariko abatavuga mu butegetsi bavuga ko ubumwe n'ubwiyunge bwo mu Rwanda bukiri inyuma yahuye cyane, inyuma nk'iyo kure, kuko ngo akenshi ubumwe n'ubwiyunge abantu batarabivuga, batarageraho bisanzura ngo bavuge uko bumva ibintu, ahubwo ngo abantu babujwe kuvuga amoko muri rusange. Akaba ariyo mpamvu ubumwe n'ubwiyunge bushobora kwibeshwaho, ariko ubundi bukaba budahari. Hari abandi bavuga ko ariko uko byagenda kose abanyarwanda bashoboye kubana, ndetse ngo n'amacakubiri akaba asigaye mu bantu b'abasaza gusa, n'abajene bo bakaba bari imbere. Uremeranywa natwe cyane, wemeranywa natwe, reka twikomereze muri geopolitike. Rero Iran ihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mwaka ushize yanyonze hafi abantu basaga 834 muri 2023. Mu mwaka uheze rero ushize wa 2023 Iran yishe inyonze abantu basaga 834. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko kuva 2015 ari ubwa mbere imibare igeze kuri rugero, ndetse aba bantu bari benshi cyane. Muri 2015 rero bishwe banyonzwe muri Iran ngo basagaga 972. Hagataho tuyibutse ko Iran ariyo yarashe indege yarimo abantu benshi, maze uvuga ko ngo kwari kwibeshya kw'igisasu yarashe, maze abantu bose barapfa. Abatavuga n'umutegetsi bakavuga ko iyo ndege yayirashe kubera ko yari irimo inasi nyinshi zari zicitse, mu gihe umujenerali wayo yari amaze kwicwa muri Iraq. Reka rero amakuru yacu duse nk'abayasoreza mu karere, aho impanuka y'indege yabereye muri Kenya, ubwo kajugujugu yari irimo abantu 2 yagonganye n'indege yari irimo abagenzi n'abakozi 44. Indege rero 2 zagonganiye muri Kenya zigeze mu kirere cya parike y'igihugu ya Nairobi, hapfa abantu 2, abandi 4 barakomereka. Byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 5 Werurwe 2024. Imwe muri izo ndege ni Dash 8 ifitwe na Safari Link, yarimo abagenzi n'abakozi 44, yagonganye kajugujugu rero ya Cessna yari irimo abantu 2 gusa bari mu myitozo. Izi ndege zombi zari zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Wilson, nk'uko byatangajwe n'abayobozi bemeza ko hapfuye abantu 2 muri iyi manuka. Ni amakuru ya RT Imena ukomeje gukurikirana hano kuri radio televiziyo Imena nyine. Reka rero tubashimire ku bwa umwanya wanyu mwaduhaye, tuyibutsa ko Perezida Felix Tshisekedi kuri bari kubarizwa muri Qatar, ahakomeje diplomasi ye. Qatar ikaba isanzwe ifitanye umubano n'u Rwanda. Qatar kandi akaba yafashije mu gurekura Paul Rusesabagina. Qatar kandi ikaba izwi mu bintu by'imishyikirano ikomeye cyane. Qatar ariko inavugwa cyane mu kuba iri mu bimwe mu bihugu amabuye y'agaciro acamo avuye muri Congo akayigiramo, akabona kambuka akajya mu bindi bihugu. Qatar rero byagiye bivugwa ko ari yaguze imigabane muri Rwanda ya hafi 50%. Qatar ikaba ari yubakishije ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ikibuga bivuga ko n'icyuzura ari Qatar izayikiyobora. Mbibutse ko kubera izi share abantu za Qatar Airways, Rwanda nayo isigaye yanditsweho Qatar Airways kubera ubwo bufatanye muri rusange. Biravugwa ko ariko n'ubundi mu gihe Amerika ifitanye ibibazo n'u Rwanda, ngo umubano wa Qatar ndetse n'u Rwanda ngo wagiyuzamo ibitotsi, kubera ko Qatar buri gihe ngisha gushora imari iba yishe mutaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Qatar ngo idafite Amerika nta kintu yakora. Reka mbifurize umunsi mwiza rero. Muri geopolitike tuzaza tureba n'ibindi, tureba n'amakuru yacu ya buri munsi. Uwiteka abane namwe.